Laitane 28 June Salmari Kumarghat kaise Kiri Masicha incident kotor mani norok baksa khanawi Saiman kana eba baksa Saiman yabotona abke ching of video jaga norno clear kamge sawi khnarne Laitane 28 June Salmari Kumarghat Rath choi Phirok lai toma jora lamani karen a road gari nage logi logino sojona karen mai Khamwi a lama kasaro kaprawi lama sokha Aunor komino khanaka road gari wo karen nama bai a lama kasarano joto lokoni buskango sojona Khamwi lama sokha karen bai abono kari te baksa 15 eba 15 jonar kahirok henkai karen nama bai ekdom serious ange bork tabok sakam nogo kalajak abo ongkha Laitane 28 June Salmarini je incident ongmani Tabu asuk jora khanawi nork wansuk tongkhana road gari jaga bahagi karen nangka hanai abage ching clear kahamge sanai road gari jagani je kuchuk tomani bokhorok abo sor eba lohani krake snamjak hani bagi lama kasarok road gari sogikeno a road bokhoroni sor eba loha a kuchuni karen taro nangma bai aroni lukrok karen nange khitar jak bakya en baksa hange kharlakya phiaba o sojona rok henkai khari malia jagano sak nanglai ki karen kusum jama bai lama kasaro dir klei Khamwi Tapla Samahai Ngino Lama Soka. Day or incident kotor Uma Zaga Tiprasa Bosni Lukoro Korsapon Gray Aro Kabangkok Wansa Eva Wansi Bosni Lukoromang Timani Nukai Eva Kanaka Plus Sakduko Manbakia Borni Borokmang Abunka Laitane 28 June Salmarini Kumarghat Pole Incident Yakula Bubakara Aboto incident Umani Kane Simoni Brand Karusaka Abuge Bubakara Facebook ni Bakate Aroni local MLA Eva Netarono Kokosarka Jessic help Kamanzak Borni Gana Tangi Basadi Eva help Kadihini Saka Abonakari Tripura CM Dr. Manik Sabo A incident Umakono Kane Blade Dukunang Samabai Tane Salo Train by Kumarghat Tangi Sak Batang Aroni Lokobai Malakia Abonka Kumarghat Pole update so Tawan by video Asuk Zarona Malapini Norway next video Zaka video na share kana tapog di hambay